O te whiawhia tau whaatana whātu le whaafonga anga ma le mai monga fōi o le tātua tunuu, a alo maia o zaisi whaopoponga o tātou telefoni mea lo te tupu I Samoa. O le mua le malu le ka le se whaapotonga kerisiano I pata me le wawea o le aso whareilen te nei, wa pasi au telefou le fio anga, ai ua o atu I vaisala. Whaamaunia mai le komisino o le official fui mu, tano vasa pe tone maunga. Olo iai manisi mafua anga e anga I eiso enga, peitai o lo sila te toa pe iai, o na whaamaunia mai lo leo na mafua anga. E le tala anga o le malu le lua festival lea na umsai le malu le ka le sia. Peitai e reporti mai pa anga telefoi patamea, o matua whaalenga ina le whale saa, mai na o apa masima o lo te toe. E iai na nisi vaenga na te toe, na tau mawhai la fio anga ma le ka le sia la oi fafo, mai whaono toe mawhai o na whaonga. Whaalia nisi o la fio anga ma le ka le sia, o le tausangan te nei na langai fo I fafo le ka le sia, a o whaia le sauninga mo le aso te maa, e na walangona le sasala le manungi mui te tonu le maa le malu. Ma whautu e nai le ka le sia, o se vaenga e te taulo ona sila iai. Ma o I reporti na wina mai lo fisa fui mo, o lo oa nga ie I latu suenga. O mahe ase whai unga o le whamasinonga whaalo te whalamtanga wenga leo, e le sa tai I le vaenga wa ia le vao le na whanua lua, le tō wha taito se for hunt, le ua wha se mai e le tūlanga le tai leo si nia, po le superintendent, ai wha se eifo e le tūlanga le leo tai lua. Whaamaunia mai e le sui komisina papali Mona Lisa Keti, e lua wheta la le whaasalanga tupe ua whaasala I nei taito, ma ua mai ale pito la awa le fiso leo, mai ole atu I nātu foi le lanto reporti le komisi sue le matanga luenga o ngā luenga. Pe on sila fia, e 5 mōlianga na mōli ai taito, e tolu mōlianga o le whaata mala wa whaamaunia, ai whaaleau ngā ina isi mōlianga taua mionga. Ua whaasale le mōrianga o le whaioni ngā yoinga ma le mauti noa e tau whaasese. Se tasi o te maita I leo o le fisa o le matanga ruenga o leo. Whaamau nia le sui komisina o leo, papali e Mona Lisa Keti, o le ngā yoinga le ta maita I, o le whaile I tangata ua maua ava noi lano ngā ruenga whaawai teimi, mai nā te tusia reporte ave I lātou tusi tālo sanga. Sau no papali I, o lo si le fialele e le ua mōlia, e le o sana ngā ruenga le tu whaata sia ma le tu sia di report te tangata malanga mō ngā ruenga whaawai teimi. O le anga I ane o I lātou I leo fisa o leo, e ave a lātou reporti, nei loai e le aini reporti o whaia, o le vai yason te nei, na whaasala I le matanga ruenga o leo le ua mōlia, mai iei le wha moe e toe wala au lana mata opu I le whamasinonga. Ua te ena le minista o le ofisa o whainga pālota, le whau Harry Schuster, le whina ngalo le teitei o le tua ngai tu le epa lupe sori aisa I le malia le ngaoi. Mo le whātuina le o se komisi sue ai le na tau fia mai le matanga ruenga o leo, I tua inga ofwala au whaasahaina. O le whina ngalo le teitei o le tua ngai, o na o le na tau fia leo e whaapea o le hano le whongwhitalai. Sau notu I le epa, o le fesili o lo tu fesili ai la lato waenga wha upo whai, pele ia a fia ini whai unga o le whainga pālo te tele, e au fia I sui o le waenga wha upo whai e le HRBB. Sau no foi tu la epa, se I vanga nā lava o whaia se komisi sue nai le tūlanga e pe o ne ia tā ua, o na whatua mapu foi lea, ma masalonga e whaasanga I le nā fia. Peita ino ofisilingia le minista o le fiso whainga pālota na ia whaali ai, e le aise mafu ala e alanga te tauai, o na whaia sea komisi sue, mai se ivanga na fwoi wa lava ni wha mauninga, e whaonu whatu wai se komisi sue, o na whatu atalia lea o lea whautuanga. E le whaingo fia le matanga ruenga wa onga ta longa maanga nuu, le whifulisa inga o le suinga o mata opu malfata tianga, o se isi ta iala le lei, mō whānau a o onga o kolisi mā walunga ia o umale atu nuu. Wa whaania manino le ofisa silio a onga ta longa maanga nuu, le a fionga awhamasanga Dr. Caroline awhamasanga. O ia tau mawhainga fau,
O le tautau fiofi mai leo tama mateinia onga e le vave musu ma tuua onga ma le toe nau e faa wau lea onga ma wasa ili ngā luenga whaingo fia ili to tele ina ia vave o na maual se leni au isi ua le whainga luenga lava. O se tasi o Yesu ingo le tausanga le nei o le asue ina ili tusi pasi le vasenga se fulu e vavai e se aile whainga tuai sa iai le sa so o isu enga ma le tausanga se fulma le tasi, se fulma le lua, ma le tausanga se fulma le tolu, ai le lava le te mi wha apitoa e tape na ai whanau mo su enga whai o tausanga se fulma le tolu. Wha lia e whamasanga, o le vasenga fo i lea o le ama whai e lona nga i le tama po o le teinea onga e le tu o lo o le lifa i elon to mai wha apitoa. Mai to tele tama ma teinea onga na wha lia e whamasanga, wa le ngā whatia o onga, ma ua mo o mia nei ele matanga luenga, se whainga ina ia lau te sia o mai whana wā onga, ma sanga una ia ai le langona wha wau pea i whana wā onga, o na wha uma lo latu te mia o oina. Ma le tala whaiu, e le malanga ta amilo au telefou le motu tele i sala whaile wa yason te nei, na asi ai le tele o mata angolo o iei tala o vavau le atu nu i le motu, ma mai te wina ai le tele o no fuanga ua tuufua ma ua leto iai nisi e vaia, au nisi mata anga wa tapu nia. O le mata anga o le vailau mei sa to le pai, wa tapu nia, fa pena foi ma le ape fai mai ai fale a lupo, wa tapu nia foi ona le tūlanga le saunga le mo, ma ena faa lia se tasi o le afio anga i telefou, wa leo to iei se faa nau o le li papalangi na ia faia le mata anga, e to e faa le leia. O nisi o afio anga wa tu ufua i le o to iei se isi o vaia, mo nisi o le afio anga i pe o le masa ni ai a o iei tu risi, o le mata anga o le vaisu o toto, o le fafao sa wali, ma le ana o vata sili. O nisi mata anga i pe o le ina i lau i fale alupo tai lava, ua kava ato e le vau, fa pena fo i le mata anga i le ana ia opo, wa le to iei se le ne fa a wau wai kon karate sa o latu te wina le awala anga i le mata anga, e whapena fo i le liu mai ai whangawhau, o matua le lo atu lava la loi le vanu, e le mawa le lungo la au ona o le to e te ua. O mata anga e lua, o le malu ma le tuunga mau le tau pousa le aula, o tele ina solo nisi vaenga le tuunga mau, ma o le to e maua fōlinga sa i e mua. O le tūlanga vai o moso i whale a lupo tai, o i whapena fo i ona le to i lo fōlinga sa i le amatanga, lena whae loa le tamali o lo tu wai lea mata anga i lona whanua. Talu mai lava o na poloka ma le to ieni tu risi anga i atu, o a sea fo i ona to e whaale leia. O tala fo wia mai Samoa, manuia le nei aso lo tātua tino, whasoi fuia.